باش تماشاوان هجا گشتان و چینار که دست پیدا که همیشه سرنوچان دست پی بکن. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه آستنگی لپیشوگر دربدرین عفرین بردوامن و پیاده جی د سیاستا گرتن و رواندن ده بردوامه. جبو لدارخستنا جفینه کدن لگل رژیم اسد شانده کدن یا پیاده گهشتی شامه. سرکرده اندورزیان ل سویدا داخوازا هیوکی کیمینیان جبا کورد تا باشور سوریه دکن. روزنامه که آلمانی دبیجه رژیم سوریه خوش بو ترور کرنا میلیونان جپناورین سوری آماده دکه اگر وگریان سوریه. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورت خویا هیوا بوری بلاف کرو تیده بحثا روشا کردستان سوری و هندک بابت سوری و هریمی و نابدولتی کرو دبیجه آستانگی لپیش فگرا دربدرین عفرین بردوامن و پیادیجی د سیاست خود لدیجی سرکرد و اندام و کادرین انجمنان اجتماعی کرد سوریه بردوامن. پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورتا خوی حیوانه بلاف کرد. تیده بحثا گلک مجار نافخویی تایبت بو کردستان سوریه و کردستان بگشتی هر وها بابتن گریدای سوریه و هرم و نافدولتی جی کرد. در راپورت ده پولیتبیرویا پدکسی دخواز جواکا نافدولتی کرد گو کریارن گروپن چکدار ین لعفرین راوسینن گو او چکدار ریگریه الفگرا خلکن عفرینه شبو جهوارن خوادکن هر وها گلک مالن ولاتیان دستسر و دزی و ویران دکن. در راپورتا پولیتبیرویا پدکسی دهاتیه گو پیده هین کریارن خود در حق اندام و سرکرده این انجمنان اجتماعی کرد لسوریه بردوامه و بحثا ادعاء پیدهش کنگره که نتویره دکه و البرانبری وی جوین نوان بر رژیم سوریه را بردوامن. دی بردوامی ها راپورت ده انه کسی دویجه گو او بریا چالاکین خواه همو هولن خواه جبو بهیز کرنا رولا انجمن دکه هروها پیوندی نوی به همو آلین کردی و عربی را ده آستک باش دنه و تکزی لسر بردوامی ها انه کسی لسر ریبازا کردایتیه جبو خدمتا پروژه نتوی کردستانی و بدست خستنا مافی گل کرد لکردستان سوریه جی کر. درباره روشا هرما کردستانی راپورت بحثا گوتارا سروک مسعود بارزانی درباره بردوامی پروژه سرخبونا کردستانی کر و دیار کر گو هرما کردستانی دروشک باش در باز دبه و پیش روشک آرام لپیشاویه. راپورت ده بشکیدن ده بحثا کریارن رژیم سوریه در حق گل سوریه و گفنوی جکسن گو بخوازن وگرن سوریه جبلی کریارن سربازی و تگدان روشه لهندک دفران هروها بحثا اگر پیدا کرنا دیالوگ دناو آلین سوری دکر هروها بحثا جوینن دناورا سرکردین جیهانی درباره پیش روژا سوریه و هرگولین و هروها گرنگی عجیب جی کرنا بریارا انجمن اولهیان او دولتی و بابتا در خستنا میلیسن ایرانی و حزب الله سوریه کرن. انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه مجارن برجواندین امریکا و روسیه لسوریه ده و هولن پیک آنینا دستور کنوش بو سوریه و هل بجارتنین پرلمانی و سروکاتی لسوریه هروها مجارا گرتی و دیلانجی هاتن گفتگو کرن. پولیتبیرویا پدک سیر داویا راپورتا خوده بحثا ناکوکی نافخویی لولاتن ایران و ترکیه جی کر گو هر دو ولات دروشک آبوری خراب ده در باز دبن جبر سزاین امریکی لسر هر دو ولاتن هروها دستوردان وان د سوریه ده. پنابرکی کرد بناوی محمد حسن محمد خلکی قامش لوان نها نشتجی هولی را هرما کردستانیه پیوستیاوی به چاره سریا بلز هیا و د چارچوبه 6 روزان ده اگر نه چاره سر کرن اگر هیا جیان اخواج دست بده جوان کردی تمن 16 سالی کل گریکک لسرمجیوی هیا و پیتویا ده دما 6 روزان ده نشترگری جیروره کرن. دماكو كلو إيش بهبرتين وقدرا كورجي دل جرتنبه بچوك مزن وجوان مينا غولان يندبوهارا عمري خود جيناسنكه أو قدر بآقري خوا وان كسان دشوصينه بتايبت دما كومروف دبا أرمانجا نخوشين جران لي هولي را پایتختا هريما كردستاني جوانكي روجاواي كردستاني كوبخواج خلقي قامشلو يه روجاواي كردستاني بناوي محمد حسن محمد 16 سالی گریکا کام ترسیدار دمجی ویده در کتیه و روشاویه تندرستی گلکی خرابه لی او بوینا خواه هولی خود ده گو با آلیکاریا کسین خیرخواز و چره خستن مرووی
کو کاربن آلیکاریا و یادارایی بکن که روبروبونا وی نخوشی بکه. جبر اگر دهیاما 6 روژن بیده نی چاره سر کرن جیاناوی و راستی مترسیه وره. از محمد حسن محمدم قام شلومه افشار صالح من كردستاني شغلي ما بوريه وفصال كم نخوشيان كامريه نخوشيا كيسي سريم ديه افي افصال نخوشيا كيسي سريم ديه وبس شغلي دهرو جام شون جام دكتور قلت فيتنها عمليه حتى سيشار جات فيت شيء بعملي وشينا بوضع دقل لك بيسه بحالال جمع خورد عمري 16 ساله كيسكي آبي سر بصل السيسائية دركتية وعملياينا قلكي مخترة يعني تختورك هوليري يك تختور كاربي عملية شيكة أو نابي حيان كيالة و ما دنجي خوجيان سر فيسبوك ما نشر كر أفحالة تقريبا أفصالك شيء بيرترن افصالك بيرا تشيبويه بس تقريبا دور دهروجا لي زور كريه حتى بدرشه اغماء بير تشيدبه دوار بير تشيدبه يعني جوعيا خضره سي حالينا خشيت مال باطايتنا براي وينا شل النصفي تقريبا 10,000 دهده شل النصفي حادث بير تشيبو شل النصفي بيرا تشيبويه براكي هي او تاني الي كاريا مالك شيدك حتى آلیکاریا بابی وفات بویه 10,005 ده براکی ویه ناوی یاسره او جی عمرینا دو 30 سالیه او آلیکاریا مالی گشیدی که ور و قامشلو برای وینی قامشلو جی او شغله و مصروفایی جرتشینه تشتكي تناي نعرض هي نخاني هي خانيه كريده هي القامشلو جي خانيتنا خانيه كريده براي ويجي خانيه كريده كاك محمد تمن شاز الصالية بتشوكا أو نخوشياوي قلق جرانا أو كتلاوي لنقابة مخيخ وبصل السيسائية دشي بود في أسبوع ده بأسرع وقت وري عمليات كرين وإلا حياتاوي قلق المهددة إيش خطريرة وكسكي تاني في كردستاني في عمليات يشيد كي دكتور حيان كيال أو يجي قلت يد في نهال فرنسا على أساس يروش فرنسا وري قول أس فرنسا بقرم أزي مباشرة في عملياتكم وأف جماعتهم وضعي واي ما دي دبينن ومن هالمالاوانا دياوي هون دبينن إنسانك سجل طالدانا بابي وفاة كريا بلاكي ودي معاقة بتاني يك أري كاريوات كي أزهيبيت كم حمو ملتي ما حمو كسكين خير خاص كسكين حسي إنساني باربن الضاع إلى طاولبان كسكاب خيدة كبنج بوي أما عمليات كن جبلي إيش و آزارين پنابرين روجاواي كردستاني نخوشي جي وان كلو دردان بهتر دكا ودلي قلق دايكان دشوطينه وصا كسر وهسترين دايكا محمد أفقوتن شرو فكرن خدي ساعدي مربكن وانا وابه ساعدي مربكن اش باخذي سامع كيف عارتين ودي نخش والله كنتي مثلنا بالشغل بخذي هيك ومصروف انا زوريتك مالباتا محمد جيد بيجا جبر بلندبونا نرخي نشتگريه نکارن چاره سریاوی بکن جبر ویکه بریا آرکه دنگی خودگهینن چه مرووکی خیرخواست و ریخستن المرووی کو آلیکاریا محمد بکن داکو محمد کار به جیانا خوا بردوام بکه مالپرا باس نیوز بلاف کریه که شاندک دنج پیاده سردان شامی دکه داکو پیشاروجا دورین کردستان سوریه و نافچین دبن کنترولا پیاده ده لگل برپرسین رژیم سوریه گفتگو بکه هندك جدرن روزنامه‌وانی راگهاند کو شاندک نو ج پارتیا پیاده سردان شامی کریه و بس سرپرستی ایران جوینان لگل برپرسین رژیم سوری پکتینه مالپرا باس نیوز لسر زار جدرکی تایبت بلاف کریه کو نها شاندک ج پیاده به سرکاتیا سرکرده کی پیاده سینهوک دیو سردان شامی دکه و گفتگو درباره ریوبریا و پیشروجا دورین کردستان سوریه لگل برپرسین رژیم سوری دکه جدرکی کو نخواست ناوی وره اشکره کرن دیار کر کو اف پنج روزن جوینن دنابر هر دو آلیان ده لشامه تینه لدارخستن و به سرپرشتیه کی ایرانی تکس کر کو دانستاندن دنابر وان ده سینور بابتا ریوبریا خوجهی در باسی نکرنه جبر کو رژیم سوری تشتکی پیشکشی پیاده ناکه مالپر هر وها بالکشان سرویه که کو رژیم سوری تشتکی ناده پیاده لو ما پیاده نچاره دا خوازن رژیم سوری جیبه جیبه که به تایبتی دوی دمه کو رژیم سوری گلک به حزب بویا و لبرانبر ویجی پیاده گلک قلس بویا
بریا نهاجی برپرسکی انجمن سوریا دموکراتیک یا بسر پیاده و راگهاند بو که دانستاندن دناور پیاده و رژیم سوری ده و تایبت بن ببابت خدمتگزاری وکی دوباره وگراندن کار لبندا و فرات و وگراندن الکتریکی لدور کردی. ریاد درار برپرسی انجمن سوریا دموکراتیک یا بسر پیاده و دیار کرد که تا نها دانستاندن دناور هر دو آلیان ده به تن دوار خدمت و گزاری دنه و سرکفتن وان دانستاندن دمینه لسر رژیا باوریا دناور هر دو آلیان ده. اوه دمکه پیاده و رژیم سوری دست جوینان کرنه. جبو گفتگو کرناو پیشاروژا کردستان سوریه ده و دمکو پیاده باجارن کردی جعال و وینین کردی واله کرنه. و آمادکاری را دستکردن دورین کردی جبو رژیم سوری بریان وان جوینان دکه. رخصتن ناسوری گرتنا دبستان خواهش جعالی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده و بتوندی شرمزار دکن و دبیجن او یک لدیجی هبونا سوریانیه و لدیجی چسپاندن مافی سوریانانه لسوریه. رخصتنین آثوری گرتنا دبستان خواه جعالی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده و بتوندی شرمزار دکن و دبیجه او یک لدیجی هبونی سوریانیه و لدیجی چسپاندن مافی سوریانیان لسوریه. کوملایا روشنبیری یا سریانی لسوریه ده داخویانی کی ده گوت کو پیاده بیلوان وگره یا نرینا وان بخوازه هشیار نویس دا دبستان سریانی لدیرکی او گرد. ریخستنا سریانی داخویانی خوده او کریار بیک آلی بناف کر او گوت او یک وینا کوکیان کرد بکه و دستوردانه که دکارو بارین پیکاته سریانی ده. ریخستنا سوریا دموکراتی جگف و گرتنا دبستان سریانی یا لدیرکی جعالی پیاده و بتوندی شرمزار کربو. او گوتبو او یک لدیجی هبونا پیکاته سریانیه. دداخویانی که داری خصنا سوریا دموکراتی گوتبو روژا سه شمه هفته تباغا 2018 دسته پروردهی یا ریوبریا پیده هشیار نویسک را دستی ریوبریا دبستان سریانی یا تایبت لدیرکی کر. تیده گفا گرتنا دبستانه ده دما 24 دمجمیران ده لجیر برپرسایتیا یا سای. او جی ببهانه دوری راستی و لوجیکی گود بیجه و دبستانه مولد لدما یا سایده ورنگرتیه و ریبازن و نب اری کرنا دسته پروردهی یا پیدینه بریان هن همان گف و هشیار نویس رادستی دبستان سریانی لدربیسی جی کربو. ریخستنا آثوری دابو زانین کو دبستان تایبت یعنی آسوری لسوریه جعالی دولت آسوری و جسالا 1935 و مولد کرینه و خوندکارن کرد و عرب و پیکاتین دن سرباری خوندکارن سریانی آشوری و تحوینن. ریخستنا آسوری داخویانی خود بریارا پیاده بتوندی شرمزار کر و گوت و او بریار آرمانجا پیکاته سریانی دکه و فشارک بهتر لسر و پیکاته دکه و برواجی ادعاین پیاده بدیمقراطیه و آرمان جاویه که تکدانا پروسه خوندنه و بپاربونا خوندکارن همو پیکاتیان جبر دوام کرنا خوندنا خواه بریا فرض کرنا ریبازن ایدئولوژیک کری. لی کردستان سوریه پیاده دست دانین سر دبستانن و ریبازن خواه فرض کرنه او ریباز جعالی سیاسی و ریباز نناسانه و وکو ریبازن نریکوپیک و ایدئولوژیک کری سرباری نفرمی بون و نعتراف بناو دکن. پشتی کۆمکوژیە سوێدا سەرکردەیەن دورزی داخوازا ئاواکردنا هەیڤێکی تایبەت بە کێمپێکهاتەیان دکن ئەو ژی دبن سەربەرشتیە ئەمریکادا کو هەیڤا کێمپێکهاتەیان یا دورزی یا کو دورزی ژێرە بانگ دکن وێ ji bakurê Sûriyê ta başûrê Sûriyê û di nav de parçeyên ezeviyên Iraqê jî mîna herêma Şingalê li xwe bigire bi mebesta parastina pêkhateyên deverê mîna Kurdan û Xristiyanan û Durziyan û Êzidiyan. Rojnameya Dêlîbêstiya Amerîkî li ser zarê hejmarek ji serkirdeyên durzî li parêzgeha Swêda ragihandin ku serkirdeyên durziyan daxwaza heyvekî taybet bi kêmîneyan ji bakur ta başûrê Sûriyê dikin. Di nav wê heyvê de hinek herêmên din wekû herêma Şingalê li Iraqê wê hebe. Ango deverek bi şêweyê heyvê wê ji bakurê Sûriyê ji deverên Kurdî li ser dirêjahiya sînorê Sûriye û Iraqê ta bighe başûrê Sûriyê li devera Swêda di nav de deverna Iraqî mîna Şingalê wê ew heyv li xwe bigire. Banga serkirdatiya durziyan ew e ku heyva kêmîneyan were parastin ji aliyê Amerîka û hêzên hevpeymana navdewletî ve. Li gorî Rojnameya Dîlîbêstiya Amerîkî bilav kirî ku serkirdeyên durziyan gumana wan heye ku komkujiya ku ji aliyê rêxistina Daeş ya terorist ya ku li Swêda hatî pêkanîn ku di encam de bêhtir ji 200 welatiyên sivîl bûne qurbanî destê rejima Esed û Rûsya têde hebûn. Ji ber ku ji berî encamdana komkujiyê
سێ ئەفسەرên Rosî seredana Swêda kiribûn û ji ber ku meremên wan pêk nehatibûn ku artêşa pêncan ji xelkê Swêda durist bikin ta ku li tenişt rejîma Esed şer bikin rê li pêşiya encamdana komkujiya Swêdayê xweş kirin. Li gorî ku rojnameya Dîlîbêstiya Amerîkî li ser zarê serkirdeyên durzî bilav kiribû. Heman rojnameya Amerîkî di raportekî bedwadeçûnê de li gel hejmarek dîlên rexistina Daişê li dev serkirdeyên durziyan her wiha hejmarek malbatên durziyan li Swêda eşkere kirin ku çekdarên rexistina Daeş bi basên hikûmî bi ser rejîma Esed ve derbasî Swêda bûn û ji berî du rojan ji encamdana komkujiyê hêzên Rosî û çekdarên rejîma Esed çekên welatiyên Swêda hemî ji wan standibûn û elektrîk û hêlên telîfonê li ser Swêda birîbûn. Raportê di heman demê de eşkere kir ku yek ji fermanberên rejîma Esed delîlê çekdarên Daişê bûn ta ku komkujiyê encam bidin. Di hevdemê destnîşankirina hejmarek malbatên durzî ta ku xêzan û keçên wan wekû dîl bigirin. Di derbarê hewlên serkirdatiya durziyan ji bo heyva kêmîneyan dîlî pêsta Amerîkî eşkere kir ku serkirdeyên durziyan dibêjin ku ew ê dest bi helmeteke navdewletî bikin. Di hevdemê peywendîkirin li gel hêzên hevpeymana navdewletî bi serpereştiya Amerîka ku heyveke kêmîneyan durist bikin ji Bakur ta Başûrê Sûriyê li xwe bigire. Di nav de hin deverên Iraqê jî wê hebin mîna herêma Şingalê bi mebesta parastina pêkhateyên deverê wekû durziyan, Kurdan, Xiristiyanan, Îzîdiyan. Ew jî dibin serpereştiyekî Amerîkî de. Hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûrî êrişên rejîma Sûriyê li ser her du bazarên Helebê û Idlibê şermezar dike. Di daxuyaniya hevpeymaniyê de hikûmeta Rûsyê di ber êrişên ku li ser Helebê û Hemayê û Idlibê têne encamdan berpirse ku gelek ziyan gihandine mal û milkên welatiyan û derdora 8 kesan jiyana xwe ji dest dane. Di dawiya daxuyaniya xwe de di hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûrî bang li civaka navdewletî dike ku êrişên werin rawestandin û hişyariya ketina bi hezaran ji sivîlan di metirsiya êrişên Rûsî de Rûsî û Îranî de. Temaşevanên hêja em ê bêhtir li ser rewşa Sûriyê rawestin nexşeya paşeroja Sûriyê çi ye? Me mêvandariya Sedîq Şirnexî şîrvekarê siyasî kiriye. Mamosta Sedîq ev dema te baş? Dema te baş. Serçavan. Hin bi hin rewşa Sûriyê zelaltir dibe bi taybetî li ser xakê. Eger tu ji me re nexşereyekî ji bo paşeroja Sûriyê berçav bike. Spas ji we û mêvandarê we re bêguman tişta dva raporên Amerîkî de hat parek mezin rastiyê tê de heye. Lê bes ez dibêjim niha du tişt hene yan jî wê xelk bawer bikin û Amerîka wê ji mantiqê wê derkeve wextê derkeve demek ev sînaryoyên hayê çêdibin ti qîmetê wê nîne û ev sînaryoya haweke gotî hemû mueqqetin û em hêvîne wiha nebe biyana jî eger ew gotin nerastî gotinan nêta bêtaliya bê salî derkeve evaha jî ez bêjim zehmeta yek gazetê Trump dama Trump got dama ev karê Amerîka te'ba me xizmeta me hemû jî bi derda têlişt Îran têde mezin bibe wî nav lê kir teğewil bibe. Wê ca baweriya me de niha îro roj wextê Amerîka tenfê di girêv nade dixwaze wê navdara Hilal Şîî wê meselê bisekînîne nehêle herê serî. Ev yekiya jî tir jî berî niha muhawelatê Îranê hene ji bona va durziya bike qismek jê Şîa. Berî niha jî xilafetên wal cembilat re hebû selam pêşawî rakirin Libnanê Emad Meğniyê xistin sefa xwe de ji bona bêhtir teşeyyûyê nav Tirkiya diçêke. Lê bêguman Meclis Meşayix yê Şîa yê durziya bir tiştî qebûl nake dixwaze dûrî va pîlanên habe. Ji ber vê yekê ez dibêjim ji alî Xerbê Sûrî de Amerîka naxwaze
والبردي علي الشرق سوري دجي تنفي نخوازي بفرد نخوازي بيك بري أو مؤامرة سر عباكرنا إلى الشيعي لأنه بلكي منطقة سياسي قبول ناكي حتى ناقل إيروج آلي كده أمريكا حمود تشتي آماده دكيش بونا شرع إيراني بكي وإيراني بتشوتيني آلي كده جيرا ميداني بردي أبهب دو ناقل وهذه تيجي أمريكا منطقة دركبة وإيران ربيها أبجي هالجناق منطقة سياسية درجناق. باشا تدبينا كو أف بيروكيا هايفا كيمينيان يا كو درزيجي ربانك دكن أف بيروكيا ها بروجي ها يا درزيان يانجي آلين دن ناف دولتي وكو أمريكا قوتيوان في بروجي ها بيشكيش بكن أو جيوي تدابيران بستين دربار بن. البيجمنا أباها إرادة درزيا أف درزيان ونباورم بإيراني ونباورم حتى بريخستنا سوري ووا أشكرك بود وجي ناس كلن إنه حكومة سوريا أف داعش عنين خستنا بعض الوشروا بكن تا ري فكن العسكري سوريا به دربات موابخ قواتها بشكل يعني أو جبي أجهدار عين وقت دجي برزيا وتكون قوات سوريا الديمقراطية وتكون أم خدمتها وناقض مالا وابا تخزمتا وجمن لازمه وامير برخو بدن وامير بكار من خوا خلاص بكن خوا جوي تومتاها خلاص بكن خوا آزاد بكن جبر فيت بيجم دست دورزي قوتا واد قوتن قوتك جي دخوازن بمشروعي وبلان حكومتي را ونظام را وايراني را هرن وقوتك دي جي هي دخوازي وك ولات پرور وك دورزيتي بكار بمشت تشتك هنا خلافه هم بري كلها دين أو وكما أجهار مشروع إيرانية أجهار مشروع وتركيا بله ما ده زحمة ترى بله أنا أو بيتيا وكتها بالشكماني باشا مامستا دیاره پیوندیا من نگلکی سرکفتیه از پرسا خواه بکم کوالسیون سوری جی ایرو جاره که داخوانی یک بلاف کرنه داخوازا دستوردانه که لشکری جهزین ناف دولتی دیکن گلو ابته واته که ائتلاف کوالسیون سوری لسوریه ادینما شکست باوريام تشتك راسي اتبجم يعني كواليسيونات وأب وكبتي أوبوزيسيون نكواليسيون هنا نشكي إيرو روج نشكي بني بلان أمريكي وبلان اتفاقات أمريكا عن هنكوانارا ورات كرنا تركي هنكي أما راز كرنا أمريكا اشتركي رناني أبراز كرنا أوجي دكيسري إيرو روج اشتك مهم في أمريكا إنه أب صاروخ 400 بريكها اتفاق كريا تركب ايران بسطين اتفاقاتها بشكل او هي الان ضربات ترتاع شك آلي تجي ناخذ دستة تركي يجي خلف بالمنطقة ده نها تهمين فترة بري قوات سوريا الإدلب ده قوات سوريا دعفرين ده يعني إيرو روج تركي تفكر إنه تشتك هبه خب روسيتي خج عفرين دركبه وتسليمي سوري بكي يعني دي تركي جي كديه سياستك وهذا قالك تشتت دشتك هالكتنا نما بتشتت كاري بيك راك بربيك يا بيجم إيرو روج هجر اتفاق أمريكانا بيجي دستة حكومتها سوري نظامها سوري إيرو درج دبي الحكري وأودرج هناها أزبج يعني نقلوا مسلك نهائية مسلك مؤقتة لضمن مؤامرة هذا هلال الشيء وقد والبيع مشكلة تكل أو بالنسبة لبجد كلن أبوشي أو كلن أبوشيارا أو إدارة ذاتية ده بريها بريوانا جعلي روح لادا جعلي روح أباش هجر بكاربن درزي أجبكن حوالي قبل كيف خط بقينا بدا ليه بجمانا ما أبهر تشتري نشري لأنه داوية داوية إنك مصالح الروس
روسي وايراني بخجنك يعني مصالح وقت البترول مصالح وقت مثلا بمصالح وقت لكن دركي وشهدو جهبب ايرو روج جوارا هاتي رسماندن جواتي خصن ايرو روج انه بشكي دستي خراقر دست بردن جسورة ومساليها بقينا هبدو لانه اما تركي بخجي ايرو تيجي هشتيا انه اوجي شاشتو تركي بخجي شاشتو دست قابت ملكة دا عفرينة دست قابت جزيرة يعني شاش سياسة يعني ايرو روج وسوري بخاب بینکو پروژه ترکیه دسوری دبسر نکد؟ لبه؟ تدبینکو پروژه ترکیه دسوری دبسر نکد؟ پروژه ترکیه دسوری دبسر نکد. بینها پشمان بکلبات اشتغال بنها. که مجبوره ایجاد قوات سوری قبول کنه و وکادلبه اگر بکار العفرینه اگر ابتشتواي جو غربي فرات وشرقي فرات اب كلاننا تلك حمون هذا العرض كبن يعني باور يعمل لانه سوري افتشتها يعني امبيجن خلافه يان ناكوكي خبتك تاجيل حتى يرو باشا اگر امبيجن روسي تنها لسوريا بسر كفتيه الين هنا دبيجن اگر روسيا لسوريا بسرجي كتيه لبلي وهناك انجي مافين اوبوزيسيوني برچاو بك هناك مافين گل سوري بشويكي گشتي برچاو بك ناي واتاي كو رژيم اسد وروسيا ايدي وي هاف بيمان بنو وگل سوري لگور خواسته خو بكوجنو ترور بكنو بهر اواكي اد بيجم چاو دخل البلدان دخل هنا يجي جي دخوازن قوات عسكري يا اوبوزيسيون بشكين وبادشكين جبراتي يا دي ترجي يرو هكا تقول بدي ابدا دستورها تشكلنا روسا ابدا دستورها هجمات قصن اثر بسكن بيجي شروبكم ابدا دستورها سوريا هاتي تشكلن يا سوتشي يا دستور هاتي تشكلن ابدا دستورها قال خلاف نقبينا وين دستورها يا حكومه سوريا داني برزيدانينا كان قلت لنا حكومه قلت يا نابي سوريا العربيه مثل الجمهوريه العربيه سوريا كرنا سوريا وحقوق الكردات هذا وقت ضمان تنهي الاشتناء وكيد تشتك هذا نهي الاشتناء يعني تشتك زي دبون نكرنا هذا بيجي مثلا رئيس بمينه حط صالفه خلاص مش حقيقه حط صالح تيجي وقت رئيسك حط صالح خلاص بك حط صالح دي شهر صالح بمينه دمك دمك وتشبي بس هم بدت بيرافه وتشقص حكومتها عمري في حكومتها يدري باوريا مدى انه روس ايروروج لخوازن سوري بيهتر بكن وبيشتيجو قوات عسكريه اوبوزيسيون تشوس عندن وبخوازن حتى قانونيا نجي وابدنا قبول كرن حدود كيم حري كيم وابدنا قبول كرن ما بجم بحثا إيرو إدارة ذاتية إدارة ذاتية تشتكى فدرالية تشتكى وتونيا خازن تشتكى أف هالمطار روسي وبروباغندا ويجبو بشار الأسد ويبسر بكبه وبتشتكي دست خوفا بينا لسراستين ناف دولتي بيجم يسر بكبه تلوي ويسر بكبه مؤقت جريدا بتشتكي أجر تاليا صالي وأف سوزي ترامب ديو أمي دركبن سوريا مش منطقة دركبن مش خواه أجر باتفاقك نابرا ترامب وبوتين دبي demek her tişt ma deste Suriye'de her tişt ma deste İran'da mukabili feydeki di ve Amerika derek di ki o pek mümkün İran'e ve yan derek gibi. Eğer evgotuna hatani razı kirim be tane bench kirim be bunu Amerika bir tane be mana mı abji behter bir منطقة كنا mana Amerika الغرب سوري وشرق سوري معايا كنفو الآلي سويدا ومنطقة جنوب معايا نهلة أو هلال شيء هلال سري وبالتالي نهلة بروجين إيرانية بروجين سوري هلال بيجا أبغى سياسة أم بيجن سياسة أمريكية حتى أنها أم نزان بريوي أفتح أكدرية لحيانها أم بينن تشت قاف على كارا سوريا تشت صالح سوريا تشت نظام صالح فروتنا سوريا تشت صالح جوساندنا حركة كردي سوري جوساندنا حركة درزيد جوساندنا حركة معارضة سوري حمود باشا مامسا برسامن يا داوي اشترى أول نها هرد حولين روسيا ورجيم أسد دخوازن كو بنابران بقارين سوريا
تا چرا ده وان هولین خود بسر بکوین کو پنابران وگرین سوریه البيجم أبجي نها و أبجي قلت لك بنجها يعني أفتشتها شنامي يعني أجر فنابر فجر سوري دفع قواتك هبي وفجر سوري أو قوات شيء يعني جوي جهك خوش وكا قوتي آرام وجوارة شيء بالسوري وفجرن أواها جي برشعبي ما صالح درجة ردبن يعني أجي دفع ولاتي قوتي ده واب زوري بردنوانا أو وقت زوري بردنوانا بلكي ياك دو ده صد فجرن ليه أو كسي همينا فجرن بلا ولا بن ولات جديدة يعني ليه إيروروج نها حتى صالك مالا بدو بيهترجي تهيفينينا آراميل سوري فجرن المناطق يقولي فجرن وتهيفي تلينا اتفاق قيمانك دوليجي بأفاكرن تقول بدأ دي مستورة هامال جي خودت فتلت تشتك زيادة نكريا تشتك برشاب تنين يروب كاربن أفنابر فجرن وأم دخوازن جي تويك ملتي محمود فجري جي خوا ولاتي ما فجري وحقوقي ما بدل ما أم حمود جي بتخوازن ليه بقمانا ما اشتغالية شيء بيه تشتكى ليه بسر عردي تشتكي تماما دجيفية وتبنيات جبقر عندنا وجبرار ناي كرد جالك سباس ما مستا صديق شرنخي شروع بكار السياسي تلقى بو جالك سباس جبو بجدر بونتا القلمة علي مسلم عندما كوميتا نافندي يا بارتيا ديمقراطان كردستان سوريا جا اركيرا راغاند كو بروجيا تركيا لسوريا دماوي 5 سالن باشره تركيا و ريفراندوم لدورن سني انجام بدن تاكو بشيواكي الرواي حلب وحما وادلب تبلي خلبك ممكن يعني استشار احتمال هنا او على الاقل ده احتمال هنا يا انه ترك يعني ترك تخاذه هيرو حمو محافظه السني يعني وقت حلب ادلب هناك حما ودرنا ديك بالكنترول اخا مقابلي تشندن يعني مقابلي يعني تركارا مثلا او ريجيم راو جلساو ايران يرى هيلي مثلا شامي وحمصه ودريدن بيرينه وامريكي تابعت شرقي فريت او جويرا وشقل بالاباركنا فازبيجم شاري بباهيرو يعني ممكنه ترك ديك امريكي ابا احتمال قال لك مزنه تدي تابعت بوجاري حلب جويتي دابه مقابل اعاده اعمار مقابل الكريني ودرنا مقابل شكرين طبعا تابعت تركي بيجن انه او عمري خبين صالن شتي بين صلاه تابعت تركيا يعني ظانن شكنا وبابين استفداء دجي وقت خيار همهم ملات حلب يعني نكر عرب وغير عرب وتركمان او نهيرو الهيري تخزن يعني حلب تب تركي ببيت فدمينا كردا يعني هكر دجي بسكن يجي ويوقفنا مؤثر به فاو احتمال دنجي رژیم تکاویکی هگر رژیم تکاویکی وضع دچارچوبه بجداری د برنامه جواد دک و شوا بوری لسر اکران نارکی هاتیه بخش کرن رزان شیخمو سروکی دسته سرکرداتی شپیلا پیشاروجا کرد ل سوریه راگهاند کو روسیا و رژیم سوریه به پروسه وگرا پنابران دخوازن جبو ولاتین جهانی به جوار نبده دیاکرین کو روش ل سوریه آرام و بردوام رژیم اسد گل سوریه د پاریزا دا خویاکرین دراستی در روش برواجی و چنده و پیوستیا سروکی رژیم سوریه بشار الاسد به دادگاه ناو دولتی ده وره سزادان لی از دخوازم تشتکی بدم دیار کرن ایرو روسیا جی و رژیم بشار الاسد دخوازم بدم خیانی کرن ایرو سوری شرطی ده نمایا ایرو کارن وگرنا ولاب ایرو کارن اب ناما هناك اب ناما نجبو قلي سوريا نجبو خلكي سورينا اب ناما جبو دولتا بتباينا جبو بيجنش خلكيرا انه ام بخوا ندجي قلي خوانا ندجي ملتي خوانا لهروها تشتا يا هري راس اوا ايرو رژیم بشار الاسد پشتی گو بهترین 800,000 کس هاتیه کشتن دندره سوری دا پشتی نیو سوری هاتیه هلوشاندن هاتیه ویران کرن پشتی به 100,000 کس حتان ها چارن نوساوا نا دیارا حتان ها تی ناسین بلکی به 100,000 کس زندان بشار اسد هاتن کشتن از نزانم بچه و چه روی بچه رنگی ایرو بشار اسد دوزا و لبهاتنه دکه ایرو او رژیم گرکا هر دادگاه نابنتوی وری تاوان کرن بوان تاوان مزن یه گویرو سوری دکرنا میدیا بسر رژیم اسد و راگهاند کوان روبروبونا درباسبونا که اسمانی لنزیکی شام پایتخت سوریه کرنه هروها پارێزگاه ادلب راسری ارمانجکرنی جعالی چکدارین رژیم و هاتیه Alavên ragihandinê yên fermî yên rejîma Sûriyê ragihand
گو هیزن وان یعنی چکداری یعنی بروانیا اسمانی روبروبونا دستوردانک اسمانی لی روجاوای شما پایتخت سوریه ده کرنه او جی ده دمجمرن دسپیکا صبحا ایرو ده. همان جدران گوت کونوچه درباری درباسبونک اسمانی لی دورا دیر العشائر لگوندوار شما پایتخت سوریه رودابو و او دور نیزیکی سینور لبنانیه و پیشن با بوریجی بویرک به همان رنگی رودابو. لآلیک دی روژا اینا بوریجی هن ایریشن اسمانی ارمانجا باجاروکا کی دبن کنترولا اپوزیسیون سوریه یا چکدار ده او جی لگور روانگاه سوریه جبو مافم روان او ایریشی باجار اورم الکبرا کربو لروجاوای حلبه لجیدر آوان ایریشان نهاد ناس کرن. همان روانگه هر وها گوت کو ده انجام زنجیرکی ارمانچکرین اسمانی ده لسروی باجاروکی 14 سویل بونا قربانی کو سه جوان زاروکن سرباری به دهان بریندارن و اگر هیا کو هجمار برف بلند بونه و بچه کو هن کس هنه دبن خانین رو خایده. او ایریشن اسمانی هفدمی و یکی بو کو ایریشن لسر پارزگاه ادل به هاتن کرن اینا بوری جا آلین رژیم اسد و هفت میمانی نوه کو ده انجام ده نه سویلان به کیمانی جیان خوش دستدان. سروک فرانسای پیوندیک تلفنی به هفشان خوی امریکی را انجام داد و تیدا بحثا روشا سوریه جی کرن. سروکاتیا فرانسا د داخوانی اکی در راگهاند کو سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون داخوازا پیوندی کربو او جی به مبستا شپاندنا دانستانترین کو بریا چند روزان دست پی کربون. جالی خواه سروک امریکا ترامپ راگهاند بو کو روشا اولکاری و بازرگانی دوی پیوندی ده هاتیه گنگشه کرن. ارتشا عراق راگاند کوه هجمارک چکدارین داعشی کشتنه و بریندار کرنه دما دخواستن جالی سینور و در باس ببن. ارتشا عراقی لسر زار عقیل محمود المحلاوی راگاند کو ارتشا عراقی پین چکدارین داعشی کشتنه و دو دیجی دستسر کرنه لسر سینور القائم ی عراقی. المحلاوی تکسکر کوان گلک چک و تقامنیجی جدسته چکدارین داعشی درخستن و دیار کر کو چکدارین داعشی دخواستن جشر کول سوریه رود ده براون و برای خواه بدن خاکا عراقی. روزنامه بیلدیا آلمانی هوشیاری درباره وگرا پنابرین سوریین که دخوازن وگرن ولات خدا و گوت اگر هیا 3 میلیون پنابرین سوری ورن ترور کرن اگر وگریان سوریه. روزنامه آلمانی هوشیاری پیکانینا رژیم سوریه جی ترور کرنا به میلیونان جی پنابرین سوری ین کو دخوازن وگرن سوریه دا خویا کرن. جی در نفسر اپوزیسیون سوریه و راگهاندن که روزنامه بیلدیا آلمانی دریا بلگین کو بدست کتنه که تفدیتینه که داد ناور سروک سیخوری آسمانی رژیم سوریه جمیل حسن و 33 جی فرمانده سیخوری اندن هاتنه اشکره کرن. که رژیم برپرس بود بر کشتنا 150,000 سمیانکار و کسین دولمند جبر که پشتگیری اپوزیسیون سوریه کرن. هروها الحسن دجوینه که دراغهاندیه چه کسی که با آوای دزی و اشکره دشورش سوریه دبجدار بویه و وره سزادان که ناوی 3 میلیون کس دلیسته دنه و تروریستان بناف کرن و پشتی وگراندن آوان و ورن کشتن. جالی خواه جمیل شیفر جگرا سروک پارتیا الخضر یا آلمانی جه همان روزنامه را داخویا کرن که چه کسی دیده مانها ده بحثا وگرا پنابران بکه او یگینش برجواندیا پنابران رایه. دو پرپرسکی بلبلندیه ده پیمانیا نشتیمانیا اپوزیسیون سوریه ده ریاض حسن گوت که او توانین ین که لسر سیویلان جالی رژیم و هاتن پیک آنین روسیانی کاره کریارین رژیم سوریه راوستینه و رژیم جاره کدن وان کریاران دوباره دکه. دویده ما داوی ده هولتین کرن که هجمارک مزن پنابر لبنان و اردن و ترکیه هر وها اوروپای وگرن سوریه و که هجمارک پنابر ین لبنان وگریان ولات خواه و تا نهاجی هولین وگره بردوامن. دیارده زواج دمکی لباجار حلب بربلاف بویه. لگوری چالاگوانان که ایدی دیارده زواج المتعه انگو زواج دمکی لجواکا باجار حلب ده بلاف بویه. که او یک بریا شورش سوری لوی باجاری ده تو نبو. لگوری سیاست مداران که او دیارده جچان اولا شیعی بلاف بویه و به طایبتی پشتی هاتنا هزن شیعی ایرانی جبو سوریه.
نویزگاه اشکرکرنا آماران یا آلمانی هجمارک نو ji kesên ku regeznameyên Almanî wergirtine eşkere kir. Li gorî rojnameya Die Welt bilav kiriye ku 2479 Sûrî regeznameya Almanî wergirtine. Ciwanekî bajarê Qamişlo di ava bendava mizgeftê de bin av bû û jiyana xwe ji dest da. Ciwanê bi navê Muawiye Necum ku temenê wî 21 sal ye welatiyê bajarê Qamişloye di dema ku melevanî di ava bendava mizgeftê de li bakurê bajarokê Tirbispî jiyana xwe ji dest da. Ew jî roja îna borî rêkefta dehê heyva heştan. Welatiyeke bajarê Hesekê di kontakeke elektrîkî de jiyana xwe ji dest da. Duh roja înê welatiyeke bi nava Kewser Ebîd Eğdaban temen 33 salî li taxa müftî li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê dema ku bi hewara zaroka xwe ya temen 13 salî veçû ku rastî kontaka elektrîkê hatibû, Kewser jî rastî kontakê hat û di encam de jiyana xwe ji dest da. Ji derên xwecihî ji bajarê Hesekê danzanîn ku zaroka Kewser ji bo nexweşxaneyê hatiye veguhestin û jiyana wê jî di metirsiyê de ye. Rêxistineke yabanî derfeteke xwendinê ji bo hejmarek xwendevanên penaberan li Herêma Kurdistanê ji bo berdewamiya xwendina xwe di nava wan de keçek Kurd heye peyda kir. Rêxistina Riyahselam ya yabanî derfeta xwendina qonaxa navendî ji bo hejmarek penaber di nav wan de keçek Kurd bi navê Hîwa Ebdulbaqî heye peyda kir. Hîwa Ebdulbaqî ji xelka bajarê Qamişloye û li kampa Barîke ya penaberên Kurdistana Sûriyê bicî dibe û ji aliyê dibistana xwe ve hatiye hilbijartin ji bo ku xwendina xwe li welatê Yabanê berdewam bike. Rêxistina Kewregûskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya semînarek li dar xist. Di semînarê de rojnamavan Rêzan Osman bal kişand li ser bandora sosyal medyaya nerînî li ser civakê her wiha bandora ragihandina nerast biriya turên civakî di semînarê de hejmarek berfireh ji berpirs û penaberên kampê û rewşenbîr û aliyên siyasî bejdar bûn û bejdarbûna nerînên xwe di vê babetê de derbirandin. سوشيال ميديا سلاح دوسريه خالي وي ارينيجي هنا خالي وي يعني سلبياتي ويجينا وايجابياتي ويجينا ما ترسيا بالسرجفاكي قالك هي اگر مرو نظام بكاربينه مروف دوی هشیار به بکارانه سوشال میدیا به چه فیسبوک به توییتر به چه امراضی که امراض سوشال میدیا به دوی مرو به هشیاری زانه به کار بینه برکو مرو زیده حد بیشتر بون منر زیده 2 ساعت روزی ده کار بینه ده بر و ادمانی ده چه مرو بر و ماترسیا گید چه تاثیر ولی سر جواکی ده بر سر شخصیت مرو به ایدی مرو جواک خو حقیقی دید که و ناو سوشال میدیا ته گوردن یعنی وقت کاری بیجی سوشال میدیا مینا جحرد نيفا هنجفيدا اگر تو بهري تو خبكش ام بنابي بارتي ديمقراطية كردستان سوريا ريخصنا كمباغا وروغوسكي ام سباسيا امام ساري زان عثمان دكن سربي محاضره ويناكي لسر راغا هندني سوشيال ميديا وتاثيرات وين سلبي لسر خورتي من جنجيما ولسر حياه اجتماعي دنا ملده ام هي بدكن انه ابكاريها بردوام بن الجنب الكامبادا والحميدنا دقنا ام زانم تشنا خوشيه ويناكي هنا وام كارن تشوا بكار بينن وام تشمن في عادي جيبي بينن قالك مهمك ويرو ملتي كرد يعني كثير مجتمعاتنا غمدا زانب تشوا التحكم بالسوشيال ميديا بكن وقالك يعني بشعب فكري الفيتش تيميزين شكون راسي قالك تشتا يعني مخاطري هنا نفسي من رجالك مهم بوج ما ناحية جنجا سيرفي تواصل السوشيال ميديا لأنه جالك تأثيراتي وهنا جالك جنجا متكفن غلطي هذا خرطو كجنا بس أم سباسياوي تكندان أخويا كرن كيجان صح وكيجان سندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریه به هماهنگی لگل یکیتیا نویسکاران کردستان سوریه ل اوفیس خویا هفبش ل هولری سمینارک لسر روش و پیشهاتو صدمین کتنا عفرینی لدار خست
د سمیناری ده هر یک جل کولینر زکریا الحاصری و محمد حمو به هرگلی لسر دیروک و جغرافی و گرینگی عفرینی هر وها لسر پیش هاتا و صدمین در باسبونا گروپین چکدار و اگرین لپیشی عفرینی شروع بکرن. بوی آوائی ام گهشتن داویان و چین خواه مجاره کدی سرنوچان لبیره و بینم. پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه آستنگی لپیشوگر دربدرین عفرینی بردوامن و پیاده جی د سیاستا گرتن و رواندن ده بردوامه. جبو لدارخستنا جوین کردن لگل رژیم اسد شان دکه دنیا پیاده گهشتی شامه. سرکرده اندورزیان ل سویدا داخوازا هیوکی کیمینیان جبا کورد تا باشور سوریه دکن. روزنامه که آلمانی دبیجه رژیم سوریه خوش بو ترور کرنا میلیونان جپنابرین سوری آماده دکه اگر وگریان سوریه. ارشاد و بختور بن.